I nakon 2 godine me je maršal Tito pozvao da dođem u Beograd na razgovor. Ja sam se u međuvremenu udala za prvoga koji mi je ponudio brak, ne samo kreveta. I dobro sam pogodila, jedan advokat, Frank Liti, i onda sam ja odgovorila, jer je ambasador došao pa mi donio avionsku kartu. Sam rekla, ne idem ja više u Jugoslaviju. Ako hoćete da idem, ja sam sad švicarska državljanka, ja hoću da date i mom mužu kartu, on je advokat, prema tomu više me ne mogu zatvoriti ili šta. Ovo je rekao, pa bez brige, ne treba, la. Sam rekla, ja volim sigurno. I išao je moj muž sa mnom i bili smo kod maršala Tita i on mi je rekao da mu je jako žao što mi se dogodilo, je li hoću šivati njegovoj ženi, Jovanki Broz. I ja sam prihvatila i vratila sam se, ali ovako, mjesec dana sam bila u Zagrebu, mjesec dana u Ženevi. I to je bilo jedno od najtežih doba mog života. Zašto? Jer sam, evo, u nedjelju sam sjela u auto, vozila do Zagreba. U ponedjeljak sam u salonu u Zagrebu, gdje su sve moje radnice došle natrag, krojila, probala, priredila posao za 3 tjedna. Onda sam sjela u nedjelju opet u auto, vozila u Ženevu, jer sam imala tam svoj salon. Pošto sam bila švicarska državljanka, to sam si otvorila svoj salon. Više nisam htjela kod ovog raditi. I onda sam tamo krojila, probala, imala muža za kog sam se brinula, djecu sam školovala, naradila sam se ko crnac, ali sam i krasno zaradila. Eto, mili. Kakva je bila suradnja sa gospođom Broz? Jako lepo. Da? Ona je bila prema meni jako fer, nije bilo lako šivati, jer je ona dovde do struka bila prekrasna. I prekrasne zube imala, i dekolte, i prsa, ona je bila krasna, ali od struka dalje ovako široka. I